hayi la hayi indaba evela kuNkulunkulu ngempela uNkulunkulu uyazi ukuthi siyamthanda siyamshisekela kodwa futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi sometimes sike simshisekele kodwa singenako ukuqonda manje uNkulunkulu usivula amehlo kamoya ukuthi sazi lokho kuyiko kwangempela akufunayo yena ngathi sengibuya khona ke mina ekhaya labafundi ekhaya labafundi ikhaya lapho okuhlangana khona abantwana bakaNkulunkulu abanhliziyo yabefuna uNkulunkulu kuyafundwa akulona isonto hayi asisonto bazalwana akulona isonto kodwa indawo lapho kufundwa khona ngoNkulunkulu kufundwa khona ngoJesu siyafunda ziningi izinto esizifundile ebesingazazi njoba ngigugile ngingaka kade ngaqala ukukholwa kodwa manje kufika la ngibuka khona ukuthi inkosi kukhona obekusafihlekile obekungembulekile kodwa ngoba wena uNkulunkulu uyangithanda ungigcinile nanokuthi ngingandlule emhlabeni ngingakalizwa leqiniso lakho okuyilona lona eliyokwenza umuntu ukuthi ahlangane noNkulunkulu iqiniso liyini mawungangibuza iqiniso lokufuna umbuso kaNkulunkulu sifuna umbuso kaNkulunkulu bantwana bakwethu sifuna ukulunga kaNkulunkulu uzile uJesu emhlabeni wazoba umbuso kaNkulunkulu phakathi kwethu sidinga ukuyibambisisa ke lento yalombuso singabe sisadideka sazi ukuthi uNkulunkulu sesinike lokho okuphelele bese siyamuzwa ukuthi yini ayifunayo kithina bese siyakulwela ukuthi senze njengalokhu ukuthanda yena simcela ukuthi asisize sipha amandla okwenza ngoba yona mawuyizwa ibonakala ingekho lula bazalwana ngifuna ukukhuluma amanga uyabona malithi izwi lenkosi lowo othandayo anisho ukuthi nombani lithi kodwa lowo othandayo ukungilandela othanda ukuzemva kwami makazidele adele konke athathe isiphambano sakhe imihla ngemihla alandela uJesu manje ke izimo zezo siphila kuzo zenza ukuthi singabi nasisikhathi sokuthwala isiphambano sethu silandela uJesu ngoba siyaphithizela nalezi zinto uNkulunkulu athe masingakhathazeki ngalutho wathi ngoba yena uyakwazi esikudingayo wathi masingafuni izinto zezwe wathi masilinde yena ngoba konke esikudingayo yena uzakwenezela empilweni zethu yiloko ethile sigijimisayo singabi naso isikhathi sokufuna uNkulunkulu ngoba sibhizi sigijimisa izinto zasemhlabeni lithi izwi lenkosi ke bazalwane lowo olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu Kristu uyakufumana amen kodwa lowo ongafuni ukuphila kwakhe ofuna ukuthi nje yena abusa athole yonke into ayithandwa ngendlela efunwa nguye la emhlabeni komlahlekela lokwaphila ukuphila okuphakade wonke umuntu engikholwa ukuthi ukulangazelela bazalwane sazodlula la kulomhlaba siyafisa futhi ukuthi uma sidlula kulomhlaba siye lapho uNkulunkulu ekhona noJesu Kristu sizoba umnandi bokuhlala naye manje kuma uJesu ahlupheka lemhlabeni asikwazi thina ukufika esicanase sibuse senze yonke into ngendlela efunwa yithina yena wenza uNkulunkulu kodwa wathobeka lize lithi iBhayibheli waba njengemvi phambi kwabagundi thina sifuna ukuba njalo thina sifuna ukugqama sifuna ukwazi ukuthi siwobani ingqondo zethu zithunjwe izinto zezwe izinto zezwe sisazodlula bazalwane konke nje esicabanga ukuthi kuyintokozo yethu yalesikhashana hayi intokozo yesikhashana ngempela futhi into edlulayo kodwa kukhona ukuphila okumnandi okungukuphila okuphakade masihambe kahle senza kahle konke sisasemzimbeni khona ukuphila okumnandi okuhle okuphakade esisazokuthola koya ngokuthi senzeni sisela emzimbeni bazalwane indaba kaNkulunkulu akuyona lento enjengalento esiyicabangayo thina ukucabanga kwethu uthi hayi ngemukela uJesu kwaba inkosi nomsindisi wami ayike ngiqedile sengenza yonke into ke manje engiyithandayo cha akunjalo kodwa indlela njengoba ethi imihla ngemihla
uthandayo makangilandele ethwele isiphambano sakhe lento ibiza ukuthi usuku nosuku oluphilayo liphilela uNkulunkulu egameni lika Jesu ufunde kuJesu ufunisise intando kaNkulunkulu ukuthi ibuse phakathi kwakho kungabikho la kuzogcwala khona eyakho intando nokucabanga kwakho ngoba sithunjiwe thina ingqondo zethu zathunjwa izinto zezwe amen lezo uNkulunkulu abona ukuthi ziyasilibazisa simele ukuthi sizidedele simcela uNkulunkulu asenzele umusa sidedele bazalwane akumnandi ukudedela into ebese zakhela enhlizweni ozithandayo akumnandi futhi akukho lula ngifuna ukunikhohlisa hayi kodwa uNkulunkulu uyakwenza kwenzeke mesefike kahle umuntu ovumayo ngoba lento ibiza ukunquma uzivumelene uthi baba ngiyanquma kodwa ngicela ukusizwa wena mina enhlizweni yami ngiyavuma ngiyanquma kodwa ngifuna ukusizwa wena haleluya kukhona izwe bengilishera nomama uSibiyeli lapha kumaHebheru uchapter 11 lapho kukhulunywa khona ngamaqhawe enkolo ukuthi amaqhawe enkolo bakholwa bazibona izethembiso eziseza kodwa sifikanga kubona kodwa bazithokozela bezibona zikude kodwa bazibona bathokoza ngazo izithembiso ezivela kuNkulunkulu ngoba ukholekile owethembisayo lithi ke izwi lenkosi labantu babe nenhliziyo elangazelele ikhaya labo kungesilo lekhaya lela basuka kulo ngoba ukuba kwakuyilela abasuka kulo babe senawo amandla ukuthi bangabuyela kulo kodwa ngoba inhliziyo yabo yayikade ilangazelela ikhaya langempela okuyikhaya lasezulwini babheka phezulu befuna uNkulunkulu bayihamba indlela yabo bazi ukuthi likhona ikhaya langempela webazalwane lekhaya sicabanga ukuthi ikhaya lemhlalubeni ikhaya lokulibazisa thina sizivakashi asibekwanga la ukuzokwenza intando yala noma sibekwe la kodwa simele ukwenza intando yasekhaya ezulwini simele ukulazi ikhaya lethu ukuthi alikho la lilaphaya so ke lento yonke ibiza ukuthi singabi busy ngezinto ezingeza la inhliziyo yethu ingathunjwa izinto ezingeza la bazalwane uyazi lento mangabe ikufikela mhlambe phakathi kwekhaya nonke niyakhola phakathi kwaleli khaya kodwa mayikufikela wena le ndaba yokwembulwa kombuso kaNkulunkulu nokuthi simele ukuphila kanjani emhlabeni kuba nzima akubi lula ngoba bavele bangakuzwa abayizwa lento abayi-understand ngoba manje nayi neminako ikhona futhi kulesikhathi samanje uNkulunkulu uwenza imangalisa ave bezithola izinto abazifunayo ngisho abantu abethu ngikhuluma nangabanje ayikho into abayifuna abangayitholi kulezi insuku ngiyabona ukuthi uSathane ulwela ukuthi bangayizwa into engishoyo bake bazabalaza leqiniso lingakafiki bezifuna izinto zingenzeki kodwa manje ngoba sekunale qiniso lokuthi asikhohlwe izinto hayi kuvulelekile bayathola yonke into ofuna ukuthenga imoto ithenga manje athenge esibili athenge esithathu awazi ukuthi yonke lento bazoyenzana ngiyabuka ukuthi uSathane ulwela lento ukuthi bangayizwa lento mina engivezayo ukubona engiyikhulumayo ukubona noma bekholwa kodwa sishunyayezwa ivangeli lokuthi sithola yonke into masikuJesu sitshelwa ngezinto zezwe kuthiwe akuthandazwe ukuthi umzalwane akatholi into ethile mhlambe leyo nto yona ezomlimaza uyazi ukuthi abazalwane izinto abazitholile abaningi babulawe izona lezo zinto abayitholile ngoba abazalwane bathola izinto bese bemkhohle uNkulunkulu bazicabange bona bezibone bengcono bebukela abanye abantu phansi ngoba sekunezinto abayizuzile uNkulunkulu kunezinto angathandi ukuthi inhliziyo yethu inamathele kuzo ngoba uyazi ukuthi ziyasusa kuye siyathandaza kule nsuku bazalwane sithandazela ukuthi uNkulunkulu asisize silangazelele ikhaya lethu langempela okuyikhaya laphezulu ezulwini ngiyabonga bazalwane kumnandi ngiyabonga uNkulunkulu ongenzile ukuthi ngafika la kule ndawo sizohlanganyela nabantwana bakhe hayi ngicela ukuniqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda lemfihlakalo uyambule ngoba esithanda
akafuni uNkulunkulu ukuthi sithunjwe yizwe kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sazi yena yena. Hayi Nkosi. Mayethi singakhathazeki ngalutho ukuthi siyodlana, siyokwembathani, siyophuzana. Usho ngoba ezazi ukuthi yena uNkulunkulu okwazi ukwenza konke. Manje thina vele sizibuza ukuthi masiye ukuthi sasokwenza njani, sasophila kanjani, asimethembi yini kanti ukuthi lento ayishilo uzoyenza. uNkulunkulu akasize abantu abakwethu, asivule ingqondo, avule inhliziyo yethu, sivume uNkulunkulu asenzise lokho okuhle okuthandeka kuye. Ngiyabonga. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Allah. Amen.